12 haravuga ngo muvuge kandi mukore nk'abazacirwaho urubanza n'amategeko atera umudendezo. Igice cya 13 akavuga ngo kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Dusoma ba Efeso ibice 4 turasoma murongo wa 29 cyangwa se wa 29. Haravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo muje muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe umugisha abaryumvise. Nayo magambo ndibuze kuganira umwanya muto, ntabwo ndibuze gutinda kuko amasaha yagiye. Turashimira ubuyobozi bw'itorero buduhaye uyu mwanya wo kubasha guhagarara imbere y'itorero kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nanone turashimira ubuyobozi bw'abanyamasengesho, mwagize neza, Imana ibaheze umugisha mwinshi. Kindi nanone turashimira abantu bitabiriye, mu by'ukuri muri Ntwari mwakoze igikorwa cyo gutanga umwanya wanyu mukaza mbere y'Imana. Imana nanone namwe ibaheze umugisha mwinshi. Tudatinze reka tuganire mu mwanya muto kugira ngo tuze gusubiza umuyobozi wa gahunda. Aya magambo nayahaye umutwe w'ijambo uvuga ngo kwirinda mu byo umuntu avuga. Turaza kuganira n'abavuga, abantu bacecetse bategera bo nabo barabyumva, ariko ndatekereza ko twese abarimo hano twese turavuga. Ushobora kutavugira hano mu ikanisa ariko ukavugira muri quartier. Ushobora kuba ubona amahirwe yo guhabwa agatuti ukavugira hano ku mazabaho, cyangwa se ntuyabone, ariko uko byagenda kose nawe uzuvuga nk'abandi bose. Icyo nashatse ko tuganira mu mwanya mugufi. Haleluya. Tugira gutya. Haleluya. Kwirinda mu byo tuvuga. Buriya nushaka kumenya ko umuntu ari umunyabwenge cyangwa se atari umunyabwenge, cyangwa ushaka kumenya ko umuntu ari umukristo cyangwa atari umukristo, ntabwo bisaba preve ndende, nuko umuha mikrofone ukamubwira ngo vuga, cyangwa se wamusanga mu rugo ukamuganiriza gusa. Sasa ifiko umuntu baguheza iminota mike gusa ngo muganire nawe, usohoka wamenye ngo uyu muntu ni mwiza cyangwa se uyu muntu si mwiza. Uyu muntu afite ubwenge cyangwa nta bwenge afite. Uyu muntu karaja mu ijuru cyangwa nta wahayaje. Hari abantu uganiriza ukumva baravuga amakuru aja mu ijuru, ariko nanone wabitegereza ugatekereza ko bashobora kuba barimo bavayo. Yesu niwe cyitegererezo cyacu twese, abavuga butumwa, abayobozi b'amatorero, abantu bose bari muri inosi. Ndatekereza bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyitegererezo gusa dufite ni Yesu Kristo. Yesu Kristo yaciye mu nzira zitatu avuga ivuga butumwa. Iya mbere, haleluya, haleluya, ivuga butumwa rya Yesu rya mbere ni ukuvuga nk'uko mpaye mvuga, gahamagara abantu akababwira ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwanyu. Kavuga yandi magambo yose Yesu Kristo yagiye abwiriza abantu, ababwiriza akababwiriza nk'uko naje ndi mubwiriza. Ijambo rya kabiri
nukubakorera ibikorwa by'urukundo. Haleluya. Abantu baje bashonje agakora ibishoboka byose akabakemurira ico kibazo, abantu bagataha banezerewe. Ijambo rya gatatu Yesu yakoresheje ni ibitangaza. Umuntu yaza arwaye akamusengera agakira, akavuga ngo kubera kuko nkijije sinsubira mu byo nabagamo, ngiye kugaruka. Haleluya. Haleluya. Abavuga siko bimeze. Kugira ngo ivuga butumwa ribe ryuzuye, ari ivuga butumwa ryuzuye nuko dukoresha no magambo, ariko akaba yuzuye mu rukundo, akaba yuzuyemo ibikorwa by'urukundo. Yarangiza agakurikirana n'ibitangaza. Haleluya. Haleluya. Abantu benshi turi mu guhagarara hano ku gatuti tukavuga nk'aya magambo nanje ndimo mvuga. Umuntu yaza kugushaka igikorwa kimwe cy'urukundo akagihebura, kandi hari nafsi ishobora kuzanwa gusa nuko wamuhaye ikijumba. Ukabwiriza ibyo wabwirije byose akabifata akabiyankesa ahantu fulani, yamara akavuga ati reka nsange mbanza ndebe ko yondengereza izuba umunsi umwe. Yashikuka mukubita inkokora ukamubwira ngo sinovugana n'umupagani, jewe ko ndaja mu ijuru, jewe sinovugana nawe, mva imbere. Haleluya. Haleluya. Dufite ikibazo gikomeye twebwe abavuga butumwa mu bihe by'imperuka. Nimba mwarabisomye namwe murabyumva. Elisa yabanye na Eliya igihe kirekire. Haleluya. Ariko mu gihe Elisa yabanye na Eliya, Elisa yaracecetse kugeza ku munsi Eliya ari masha kuja mu ijuru, ajanwa n'igare, acecetse gusa. Ariko twebwe dufite ikibazo kimwe. Umuntu ari mu guhaguruka yarayakijijwe uwo munsi, agakenera ngo abe revera, agakenera ngo abe pasiteri, agakenera ngo abe evangeliste, agakenera. Ni nayo mpamvu buriya kwirata kwiza kwano ku gatuti no kwirata intege nkeya zawe. Ukatubwira ngo jewe nari ngo uyu nguyu ariko narakishijwe, sinkiri uyu nguyu, nakoraga ibi ngibi ariko narabiretse, ubu nyine ndi umwana w'Imana. Haleluya. 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 Icyo nicyo cy'ingenzi, nicyo gikeneye. Uyu mwanditsi aravuga ngo ibyo tuvuga n'ibyo dukora, nyuma yabyo tumenya kuko hari urubanza, swate ruzodutera umudendezo cyangwa ruzaduciraho tukacigwaho iteka ubuzima bwacu bwose bwo kubaho. Hari abantu kankoresha iterme murambabarira kuyikoresha, umuntu ari mu kwitegereza ukabona babaye abanyamwuka kurusha umwuka ubwabo. Yaba yagize umugisha wo guhabwa agatuti, abandi bose bari imbere ye bagasa nkaho ari ibisimba batahaye baja mu ijuru. Ariko siko bimeze, siko bimeze. Nimba Imana iguhaye opportunity kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza, vuga ubutumwa bwiza. Akazi k'ubutumwa bwiza Yesu Kristo wenyine ni uzugakora. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya.
icyo dutegerezwa gukora ni ukuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. N'akazi ko guhindura abantu ni Yesu ugafite wenyine, ni umwuka wera gusa. Haleluya, haleluya. Uyu mwanditsi w'Abayefeso yavuze ibintu bikomeye, reka ari byo ndangirizaho kubera kuko umwanya wagiye. Yaravuze ngo nuhabwa amahirwe yo kugira icyo uvugira imbere y'abantu, Imana niguha iyo opportunity yo kugira icyo uvugira imbere y'abantu. Aravuga ngo ijambo rya mbere, ijambo ryose riteye isoni ngo ntirigaturuke mu kanwa kawe. Nari kubisobanura ariko umwanya wagiye, ndaza kubisomagira ntambuke. Haleluya, haleluya. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke hehe? Mu kanwa kawe. Ijambo riteye isoni imbere y'amateraniro ni irihe? Sinzi umuntu wese agomba kwibaza. Umuntu akibaza ngo si ijambo riteye isoni mu materaniro ni irihe? Ubundi itorero riri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni iringiri tuba tubonesha y'amaso y'umubiri, kandi iringiri rizamwo abeza n'ababi. Ni ibitaro byakira abarwayi baje kumva ijambo ry'Imana kugira ngo bakomezwe bazoje mu ijuru, rigasubira rikaba rifitemo n'abandi bantu bakomeye bagomba gukomeza abandi. Hakabaho n'itorero Yesu Kristo yapfiriye, iryo rizoja mu ijuru. Iryo ryo iyo urisohotse uba wahangutse, turihoramwo iteka ryose. Waba uri mu kazi, uba uri mu itorero, waba aho uri hose, aho wirirwa, uba uri muri iryo torero. Iyo urisohotsemo uba winjiye mu rupfu. Haleluya, haleluya. Uyu mwanditsi Pawulo arandika aravuga ngo nugera muri bene materaniro hakaba hari indembe zaje imbere yawe, uramenye utazagira intambi imwe utaha wakomerekeje ngo ikomereke ibe yova mu myanzuro yari yafashe yo kureka ibyaha, ngo icike intege ibe yosubira inyuma. Buriya hari umunyabwenge wigeze wandika aravuga ngo ukuri kose ntabwo kujya kuvugwa. Yongera ngo kandi ngo n'ukuri kose ntabwo kumenywa na bose. Buriya twebwe abayobozi b'itorero hari ukuri dufite tutagomba no kubwira abandi. Haleluya, haleluya. Kuri reserve ku buyobozi bw'itorero gusa. Wabubwira ubutari ubuyobozi bw'itorero ukabuvuza ijambo riteye isoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo rya kabiri, aravuga ngo ahubwo mubonye uburyo Imana ikabafasha ukagira imitima ibiri cyangwa se itatu izi imbere yawe, ngo ubabwire ijambo ryiza ryose hatabuze na rimwe. Ugerageze uko ushoboye, kuko wewe Bibiliya izivuga niyo iziturongora mu bintu byose. Izivuga ngo hari ibintu bidashoboka. Igiti cyiza ntibishobora gukunda ko cyera imbuto mbi, ntibikunda. Ngo kandi n'igiti kibi nacyo ntibikunda ko gishobora kwera imbuto nziza. Habe nubwo igiti kibi cyoba kiri mu mbuto hagati ibihumbi n'ibihumbi zibi, icyo gikomeza kikera imbuto zacu. Twebwe nk'abakristo bahaye baja mu ijuru, inzira yonyine tubwiramwo bagenzi bacu kugira ngo bazaje mu ijuru
nukubabwira nkuko turimo tuvuga batugana tukabereka urukundo tukabaheza ibikorwa by'urukundo Imana yadufasha tukabakorera nibitangaza nibyo bikenewe. Iryo ni ryo jambo ryiza tugomba kubwira abagenzi bacu. Ariko dufite ikibazo gikomeye kandi giteye ubwoba. Hari abantu bameze nka kujya kwiwembe itemera mogi yombi. Umubona mwiza mu ikanisa ariko hanze y'ikanisa si mwiza. Haleluya. Iyo yavuye hano mu materaniro akagira hanze aba ari uwundi muntu. Ntumuzaneho ngo ni pasiteri, ngo ni umunyamasengesho, ngo ni umuvugabutumwa. Abiba mu ikanisa ariko hanze ntabwo ariwe. Ariko kugira ngo ivugabutumwa ryuzure. Haleluya. Haleluya. Nuko tuvuga aya makuru tuhaye tuvuga twasohoka tugasanayo. Biranatangaje n'abavuga butumwa dufite muri kinogi n'ukuntu abantu badakizwa. Jewe ndabitekereza ntibikwigwe mu bwonko, sindi mu kubyumva. Dufite abavuga butumwa bari mu kutubwira ngo ko barabwiriza ngo bakavuga ukuri ko kuri mu mutima wabo. Mwibuke Petero nako mumbabarire ngo bavuye muri yanzu bamaze kuzura umwuka wera ngo yabwirije ijambo rimwe gusa. Muri uwo mwanya ngo hakizwa ibihumbi 3 by'abantu muri uwo mwanya. Ariko twebwe ko turabwiriza kuri onela tukabwiriza n'ahandi tukakora ibitaramo bikomakome tukaririmba cyane, ariko tukabura nafsi nimwe ihindukira, ahubwo nizo twari dufite zikagenda zisubira inyuma. Bwana sifiwe. Nariko nibaza mu byukuri turi mu kuvuga amagambo kutuvuga twarayarinze cyangwa turi mu gutera twaraza. Haleluya. Haleluya. Murangiza aravuga nurangiza kuvuga ijambo ryiza ryose, ijambo ryiza ryose hatabuze na rimwe, noneho abantu bumva iryo jambo ryiza tiribasigaho ngaho ribahesha umugisha. Mu byukuri buriya nabivuze mbitangira ngiye kugana ku musozo. Nimureke dusubire kugakiza nyako. Ibyo ari byo byose dushobora kuba twarirutse sigagakiza tukaba dusigaranye amateori yo kuvuga y'intyoza y'ubuhanga narize narasomye mfite degree muri ibi bintu nibi, ngahaguruka nkabivuga neza nkabisobanura neza, ariko ndi kure yaho. Jewe iyo umuntu ariko ni jewe simwebwe, iyo umuntu aje nkumva karavuga ko ari umunyembaraga automatikement mpita mbona ko ari umunyantegenge. Iyo umuntu aje imbere akampagarara imbere akambwira ngo ndi umunyembaraga, yo bivugira kuri rutare, yo bivuga turimo tuganira hanze, iyo azibonye ziba zashize, kuko imbaraga zacu si twe tuzirata. Ntabwo ari twe tuzirata, au contraire twebwe kandi kugira ngo tugaragare neza imbere y'Imana, twebwe nuko twibona ko turi abantu badafatika badashoboye. Nananiwe kubisobanura. Umuntu ushoboye wenyine udushoboresha ni Yesu Kristo, niwe udushoboresha wenyine. Ariko iyo umuntu atangiye kwivuga njewe uwo muntu ntituba tukiri kumwe. Habe nubwo yompanurira bikaba bwana president, habe nubwo yompanurira bikaba, ariko keri iyo wikubise ku mutima ntituba tukiri kumwe nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amagambo yawe uyarinda gute? Nutayarinda ushobora kuzakiranirwa ku bindi byose, washika mu rubanza ruriya gwiteka ukibura ku gitabo cy'ubugingo. Kandi ishano rikomeye kurusha ibindi byose
ni ukubaho ubuzima wari pasite, wari umuvugabutumwa. Imana ikakubwira ngo igihe cyose wabaye mu isi wabayemwo uhanganye n'abantu aho guhangana n'isi. Buriya twebwe intambara dufite nk'abakristo ni uguhangana n'iyi mibiri yacu. Jewe mukiza ngahangana nanje, nitsinze biroroshe no kubwira abandi nabo bagatsindwa. Ariko igihe cyose umuntu atekereza gushora imbaraga guhangana n'abandi, haleluya, aho haba hakiri ikibura. Niyo mpamvu uyu mugabo nubwo yacecetse, Elisa yamaze igihe kirekire yicecekeye atazagira ikintu avuga, ariko igihe yavuze byagize umumaro. Nango turabyemezanya abavuga butumwa. Yaracecetse abana n'umushumba wiwe. Umushumba akabwiriza n'iyinga, akabwiriza na kabiri, akabwiriza na gatatu, Eliya akabwiriza na kane, agasengera abantu bagakira. Uwa mutwaje ibitabo gusa, aha yamwitegereye gusa cecetse. Kandi cyanyemeje ko uyu mugabo yari umunyabwenge, yaranakomeye kurusha uko tubitekereza. Nuko we uko yagendaga yiga uko bukeye nuko bwije, agenda yiga. Yageze ku munota aho abwira Eliya, aramubwira ngo wakoze ibitangaza 7, ariko njewe sinshaka 7, ndashaka 14. Yari umugabo ukomeye. Hari abantu bareba abandi yabona yaracecetse agumye hamwe, akagira ngo none we si umuvuga butumwa. Iyo uhaye uvuga akagira ngo niwe muvuga butumwa kurusha ucecetse. Hari igihe umuntu ucecetse aba ari kumwe na Eliya, kandi mu gihe cye azokora ibikuze ibyo Eliya yakoze. Nasoje bavandimwe, tugerageze turinde ibyo tuvuga bitazaje kutubera umutego kuri wa munsi, tukazisanga ibyo twakoze byose tuzi ko twabikoreraga mu kuri. Imana ikatubwira ngo sinigeze kubamenya, muri ibyo mwakoraga ni mwebwe mwabyikoreraga mwenyine. Jambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza. Amen. Haleluya.